Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Adhkari yaffe eyokumeka za yakutaano naye eneze nga dduwa nga dduwa yemu ku dduwa ezisembayo muki mu yasaruna egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an. Sigenda kusoma nga asomera abatasomangako kubanga tuli mu kumalako ya sauna. Bw'otuuka wano oba omanyi bulungi okuba ky'okusoma min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bihi wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi tubtu wa raja'tu anhu. Tubtu juka no wabu si Qur'an so si tube ino si tube no si Qur'an shitegene duwa. Tubtu wa raja'tu anhu wa tabarra'tu min al-kufri wash-shirki wal-ma'asi kulliha. Ishagena maso naye eri ku page ndala ino wao temujerabirayo tubtu agambye atya agambye nti tubtu wa raja'tu anhu wa tabarra'tu min al-kufri wash-shirki wal-ma'asi kulliha. Okitegedde mu bumpimpi osaba Allah kutaasa shiriki, osaba Allah kutaasa okola shiriki ng'omanyi n'oyo shiriki goyinza ogwamu nga tomanyi. Okitegedde duwa no adhkari nungi nnyo okubanga mwana tokola ki okubanga ogyeyambisa. Naam, tugimaleyo nabagambye temwerabira kali kawaawo akasigaddeyo wa tukagateeko wa aslamtu wa amantu wa aqulu la ilaha illa allahu muhammadur rasulullah. Adhkari nungira gagana amakulu gayo insha Allah ta'ala bono kwaki ogagadde. Adhkari nungi nnyo duwa nungi nnyo okubanga tugikozesa nga mwana wattu kumakya olwaggulo oba sawa yonna insha Allah tabaraka wa ta'ala.